hermanita Domitila. Ya vendía mi Saray. Hola, Ami, ¿cómo estás? Hermano Edwin, buen día. Buen día. Buen día, hermano. Buen día, hermanita. Bien. Buen día, tío hermano Jonathan. Roberto. Hola, a mi Saraí, ¿cómo estás, hermanita? ¿Me has escuchado? Sí, buenos días, hermanita. ¿Cómo está? Bien, bien, hermanita. Qué bueno que esté bien. Yo aquí un poquito resfriadita nomás estoy. Sí, hermano Roberto. Buen día, hermana. Buen día, hermana. Domitilo. Tila. Ya voy a traer el teléfono, podemos tener un timbre. Buen día, yo. Buen día, hermano. Buen día, hermano Gabriel, hermano Romina, ¿no? Romina. ¿Quieres algo? Puedes hablar. Hola. Buenos días, hermanos, hermanas. Hermana Natividad, buen día. Buen día. Natividad, ¿no? May menti ako, hermana Natividad. May menti ako. Crédito no has preguntado. No, ya hemos recargado. Tienes René, buenos días. 32 bolivianos tienes. Ah, tiene, Sí, que ¿no? tienes por de lo que se anteriores recargas. Buen día, hermano Edwin, Meinaya. Vale, Buen ya día, hermano vale. René. Buen día, buen día. Buen Mi día, hermana. hermano René. Hermanito. Buen día, hermano René. Oh, buen día, Domitila, Buen día, hermano René. Romy. Hermana Natividad, buen día. Buen día, Buen hermano día, René. hermanita Domitila. Buen día. Buen día, hermano Gravel, hermana Rominita, buen día. Are. No te escuchamos, Gabriel. Acá de Hermano Pia, hermano, ¿no? Jonathan. A mí también se que acercar. Día, Jonathan, ¿cómo es ahora? Ahora sí. Es que no se escucha muy bien. Ah, Aquí vas a hablar. Buen Buen día. Edwin, buen día. hermano Gravel, Buen día. hermana, buen día. Maita Domitila y Mainaya. ¿Cuál es la hermana? Rosa. Maita Francisca, buen día. Manito Roberto, buen día. Mamita, ponte bien. Oh, ajena la duda. Hermano Edwin. Voy a estar, a ver, adentro voy a entrar. ¿Quieres entrar dentro? Mucho es oscuro está. No, aquí por el está bien. No, esto nomás hay que cuidar un poco. Edwin. Hola, No le pasó de esto, no me ¿qué tal? Bien, bien. Está muy estático. Me alegra verlos. Gracias. Gracias. Supaya no cambie. Mas hermano Sotinare. Marco. Buen día, hermanos. Buen día, hermano Gabriel, después Francisquita, hermano Roberto. Buen día, Domitila, buen día. Buen día, hermano Gabriel, después la
May sumaq hamusqa kankichej tukuy qankuna, hermanos, kay tantakuyninchejman, kay sur quechua, y kay tantakuyninchejta qallarinapaqqa, por favor, takirisunchej kay taki 135. 135, atispa sayarikusunman, mana chay, mana, y tukuy sungo takirisunchej. Cántico 135 ajinatanin. Jehová monakuywan nisunki, yachayniyuq kay waway. Takirisunchej. Kumuykukusunch. Munasqa tatayku Jehová, kanmanta kay paqarinpi mañakuyku Espíritu Santuykita, kay tantakuypi watiqmanta kanmanta yachakusqayku, kay palabraykimanta, y sumaqta nuqayku kawsakunaykupaq, y Jehová yanapawaykupuni kay llaki p'unchaypi tiyakusqaykumanta. Y hasta wampis sunquykuta kichariwayku, mastachus kay discurso chantapis torrimanta qhawa may sumaq yachachiykuna kashan, y chayta nuqayku sunquykuman churanaykupaq y kallpachasqapuni kanaykupaq. Y Jehová tatayku kanmanta mañakuyku perdoniykita pantaq runas kayku. Kayta uyariwayku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanga sumaqta uyarisunchej hermanunchej Edwin García, paytaq hamushan kay Sacaba quechua chaymanta, y paytaq kaymanta sutinchariwasunchej. Sea sabio al elegir sus compañías. Uyarisqayku hermanuy. Gracias. Cuentitupi, hermanos, jovencito, Jusquetumanta Yoxispa, a me gusta más que Yoxisca Campoma. Unin la tupi Zicusga a Toscunata. Wahla de tupi Montemisista. Aso Hagaipita
chay tigres, leones, chaykunasta rikusqa, y aswanqaypitaq payhina qawishitusta rikusqa. Mayqankunawanta pay amigos ruwakunman. Atuqkunawanchu, montemisiwanchu, leoneswanchu, mana, chaykunasman qayllaykunman chayqa mihakapuman qawishitutaqa, Entonces payqa amigos ruwakunman payhina qawishitус hina. Ahinamanta pullarikunqanku, mihurikunqanku khusqa, puriyacharinqanku. Noqanchikpis hermanos runas hina amigos niyuq kayta munanchik. Noqanchikpis amigusta mask'akunchik. Chaywanpis Biblia kayta sut'ita rikuchiwanchik. Tiyan iskay clase runas. Qawarina kay Proverbios capítulo 13 versículo 20, mask'alisunchik Biblianchikpi. Proverbios capítulo 13 versículo 20. Tarengis chaya hinatanin. Proverbios 13:20. Yachayniyuqkunawan pureqa yachayniyuqllataq kanqa. Wampurunaswan purihri mana allinman chayanqa. Entonces kaypi rikuchiwanchik tiyanin yachayniyuq runas. Ichantapis tiyallantaq wampurunas. Kunan noqanchikmanta dependen hermanos ima clase amigostachus aqllakusunchis. Yachayniyuq runastachus o chayri wampu runastachus. Chayman hinataq kawsayninchik allin kanqa o chayri mana allinman risunman. Chayta sutincharirqa apóstol Pablo kay 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. A ver chaytawan mascarina. 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Chaypi ahinatanin. Ama pantaychekchu, mana allinta purejkunawan tantakoja, k'acha ususninta chinkachi. Entonces chaypi sut'ita rikuchiwanchik, mana allinta amigusta aqllakusun chayqa, ichapis imatachus yachakurqanchik Bibliamanta k'acha ususta yachakurqanchik, chinkachinqanqa. Imarayku, wampurunasqa waq ladoman pusakapuwasunchik. Entonces chayrayku noqanchik hermanos yachananchik tiyan k'acha amigusta aqllakuyta. Maypitaq noqanchik tarisunman yachayniyuq amigusta. Kaypi hermanos, Jehová llaqtampi. Chayrayku Bibliapi sut'ita niwanchik kay tantakuykunasman mana faltakunanchikta, asambleasman mana faltakunanchikta. Chaypi hermanoswan kaspa amigusta tarisun. Kay Hebreos capítulo 10, a ver la chaytawan mascarina, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, chaypi animariwanch tukuyninchikta tantakuykunasta mana saqananchikta. Hebreos 10, 24. Uhkunataq puraqmanta qhawarinakunachik, ahinamanta astawan munakuy kananpaq, allin ruwaykunatataq ruwananchikpaq. Amataq tantakuykunaman riyta saqanachu, imaynatach wakinkuna yachaykukunku ahinataqa. Astawanpis puraqmanta kallpachakuna astawaraq Diospa p'unchaynin qayllamusasqanta reparaspaqa. Entonces qawarina kaypi nin ama tantakuykunata saqaychikchu nisawanchik. Imarayku kay versículo 24 tukukuyninpi allin ruwaykunata ruwananchikpaq. Entonces Jehová llaqtanpi noqanchik tarisunman k'acha amigusta. Noqanchik testigos de Jehová kanchik, entonces munanchik amigosninchik yanapanawanchikta
sumaqta Jehovata yupaychanapaq. Entonces, chayrayku Bibliaqa animawanchik kay Diospaq llaqtallanpi amigusta maskhakuna. Hinapis hermanos, Diospa llaqtanpipis aqllanallanchiktaj tiyan. Mana tukuy hermanoschu allinta yanapawasunchik. Chaytapis Biblia sut'ita rikuchiwanchik. Maskharisunchik kay 2 Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Kayhinatanin. Uhatun wasipega mana qoribasullachu tiyan, nita qolqebasullachu. Managa kallanta k'ullubasus, urubasus ima. Wakinkunaqa hatun p'unchayllapi oqharinapaq kanku. Wakintaq imaratullapis oqharinapaq. Chayrayku imaratupis oqharinapaq vasus hina kaqkunamanta karunchakuqqa hatun p'unchayllapi oqharinapaq vasu hina kanqa. Diospaq t'aqasqa dueñonpaq may sumaq tukuy allin ruwaykunapaqtaq wakichisqa. Entonces, kaypi apóstol Pabloqa sut'ita congregacionman Timoteoman parlashan nin tiyan wasipega qoribasus y k'ullubasus t'urubasus nin. Kan noqanchikpata ichapas makapuanchikchu qoribasus, pero tiyapuanchik mosoqsitus vasos, cristalmanta vasos tiyapuanchik, chaytataq noqanchik sumaqta hallch'arqukunchik. Ocasionllapi orqorinchik, visita kaqtin, fiestita ruwaqtinchik, ocasión kaqtin orqomunchik chay mosoqsitus vasos. Pero sapa día yakuta uhianapaq, tesituta uhianapaqqa tiyapuanchik uhina vasos, wawaspaqa plastikuman vasos rantipunchik mana p'akinankupak. Paykuna kacharpanku, p'akirpanku. Noqanchikpa ichapas tiyapuanchik vasitunchik, chaytaq ña ichapas watas ña hapisanchik, oqeña kashanpis, pero sig hapisanchik, chayta chaypi noqanchik uhyarikunchik. Pero visita hamuqtinqa mana chaytachu haywanchik. Mosoqsituta orqomunchik, chaypi haywayurinchik. Entonces, kaypi rikuchiwanchik congregación pinin hermanosmanta parlaspaqa, rikuchiwanchik tiyan hermanos metasniyuq, wakinkuna kayta munanku precursores regulares, precursores especiales, superintendentes de circuito, siervos ministeriales, ancianos kayta munanku, y chaykunasqa sumaqta kallpachakunku astawan Jehovapa llamk'anankupa. Wakinkunataq testigos de Jehovallata kanku hinapis kawsayninkutaqa asnitullata uritallapi puriyta munanku, wakinkunaqa kasarakunku, wawasniyuq kanku, ashkha wawasta mirarpachinku, y wasita rantikuy munanku, autituta chay situllawan, ya, fin de semana predicación, estudios, listo. Chay situllawan kakuyta munanku. Mana huchachu, Jehovata sirvisanchik kawsallataq. Pero kunan imanisumanta, noqanchik digamos metasniyuq kayta munasuman, jóvenes wakinkuna precursores kayta munankuman. Piwan tantakunanku tiyan chay metasninkuta hunt'anankupaq. Pichus kasarakuyta wawasniyuq kayta munaq, wasisniyuq kayta munawan, chaykunawanchu tantakunan tiyan? Mana, chay, porque paykunaqa parlanqanku chaymanta, wawitasninkumanta parlanqanku, imaynatachu trabajasan wasitas rantikunanpaq, chaykunaspi umankuta churashankanku, entonces si chaypi pay parlapi kanqa, entonces chaylla umanman yaykunqa. Pero si tantakunqa waq precursoreswan, ichapas viajerowan visitapi kaqpi paywan tantakunqa, hamunqa, invitarenqa almuercituta, chaykunaqa parlanqa chayqa, uhkunaqa experiencias ninkuta willarinqanku, paykunaqa ninqanku ajinata noqa precursor ruwakurqani, ajinata ruwawaq, ajinata nispa kallpacharinkuman, entonces
yanapanga metas ninguta patama ujarinam. Charaygunin sich no ganche qoribasu hina canche chayga acha dueñón pascangan. Hay texto. ¿Dice? Entonces Jehová sumaj paja jawasunche y maraguch acha metas nios casanche. Entonces chaita juntana paja yachananche tian amigusta ahyakoita. Chay manginata amigos yanapawasunche ñawpa llamampuni noganche rinanche. Chantaps casarakuspaga, hermanos, jóvenes casarakoita munango, casarakonch piwanchus suma amigo noganche huankanga chayo. Y maraygo nins chaita. Si noganche pillawams casarakonch chayga, tukuimata kuskita ruananche pa casarakonch. ¿Dice? Mana uhnin kailadunta, uhnin thakailadunta ruana pachu. Mana kuskita tukimata ruana pach. Charagu Biblia imata yuyay chariwanchik. Mascarina kay 1 Corintios capítulo 7 versículo 39. Kaita yuyay chariwanchik. 1 Corintios capítulo 7 versículo 39. Chaypia hinatanin. Casaras warmega gozan causa kusaktin paiwan kuska kakunantian. Gozan wanyupoktinri atin casarakuita piwanchus munaskanwan. Chaywampis señor llapi kanantian. Entonces kaypi Biblia señor llapi kanantian nispaga imata yuyaycharishawanchek. Testigo de Jehová, casarakunantian, testigo de Jehová levanta. Y maray, como en el gancheña, kuskita tukimata ruaita munancha. Y casarakuspaga, kuskita predicación man reita munancha, kuskita tantakoy man rincha, kuskita asambleas man rincha, kuskita wakichikunch tantakoy kunaspa, tukimata kuska ruancha. Y chaita munaspa no gancha casaraconcha, compañero tamasca concha. Hinach wakinkunaga kayaychayta mana hapikuspa mana crejuan casararpakunku. Kunan kuskitachi tukimata ruan mana ichari. Ichaps testigo ganenga parejanta ganenga haku tantakuyman mana creja imanengata mana no gazi iman chayman. Encima pasan sapan zenga tantakuy. Predicación ma baitating mancho, así que sapan zenga predicación. Asamblea man ichaps invitarenga, haku asamblea tiapuaigo uyariringi discursos mana creja nenga mana no gachay man zi mancho. Listo. Y ma pasanga sapan zenga. Chay pachu casarakusun sapan chipurinanja. Ma alinchukam echare. Igual al revés, digamos los católicos van casarar pan. Católicos que llaman también, chacay agosto fiesta virgen de Urcupiña tiapuan, hakun nenga testigo. Testigo timanenga, man no gachay man se imanch, no man la anteste yo paichanecho ni. Encima kanga sapan zenga. O si no, mamá y pata cumpleaños ni hakun nenga. Man no ga cumpleaños esta festejanech testio kanenga. Y ma pasanga sapan zenga. O chairi familia tanta cosa en Navidad, año nuevo, pijaco. Testigo y manangata, mano gacha y manze y mancho. Mana creerí matazuanga, sapan zenga. Entonces sapan puris pare y chaps wachta tarir paconja. Entonces chaikunas no ganche mans o corinanche tian. Piwanch casarakunchech suma amigo no ganchech pachkanantian. Kuskita tukuimata ruakunanchech. Charaigo yachainios kai nishawanchech amigusta más acusaspa. No ganchech Jehová te yupaichaita munasanchech y charaigutach maipita amigusta más acusunchech
Jehová llaqtallampi. Akinamanta, paiguna yanapawasunchik, aswan sumaqninmanta. Jehová te yupaychanapa. Kunan kay hawamanta runasri, kay hawamanta runas, paigunawan nogancheja mana nisunmanchu como paigunaqa mana Jehová pi creenkuchu, entonces mana paigunawan tantakusaqchu nispa, mana hinachu. ¿Ichari? Nogancheja trabajosniyoq kanchej. Wawasnincheja escuelaman ringu. Trabajo piri tienen compañeros de trabajo. Paigunawan parlanchej, paigunawan trabajanchej. ¿Ichari? Wawasninchej pues escuelaman rispaga tienen compañeros de curso. Paigunawan kuska tareasta zonangu tiyan, paigunawan kuska tiyakungu, paigunawan kuska estudiangu. Hinapis paigunaga reqsisqasninchejlla kanangu tiyan, mana amigos ninchejchu kanangu tiyan. Reqsisqasninchej kanangu tiyan. Claro, ruasanchej forzosamente paigunawan tantakusanchej y maraykuch trabajaspaga noganchej wa familianchejta uywanchej, icharichej, mijuchinchej. Entonces, rinanchej tiyan trabajoman. Wawasninchejpis estudiaran tiyan hatunyaspaga paykunapis profesionillo kanankupak, ichari. Hinapis wakin kutis mana forzosochu paykunawan kana tiyan. Por ejemplo, wawasmanta parlarispa. Cursupi kananku tiyan kuska, ari. Tareasta kuska ruananku tiyan, ari. Imarayku, porque chay notaspaj paykunapaj yanapanga. Pero wakin ocasiones tienen, por ejemplo, excursiones, ruangu colegio. Excursiones manzispa nota cancho paigunapa. Mana. Entonces, y maraigus si suman paigunaban. O si no tienen fiesta bailable o fiesta deportiva ruangu escuelapi. Chay nota chay manta orjongachu avancha. Mana. Entonces, mana no gancheja chay ocasiones pi allin chukaman chay picanancheja. Kay no ganch trabajo en chejpips kikillanta, ¿ichari? Wakin kuti compañeros trabajo tukuitawan, a wakin kuti viernes, por ejemplo, tantayukungu, viernes tarde tukukapun, hasta kotucharpakungu, tantarpakungu, ringu, mikho, ujiaj, maimams. Chayga manaña trabajo ñacho. Entonces, y mamá si son paiguna chaypi y más tach parlamongango chayto yarinapa. Chanta wakingunaga ña mayores kaspapis sigue watan ruangu wakin fiestasta. Por ejemplo, piskunach bachiller yoxerjango 80 pi 70 pi sigue tanta kusango. Sigue fiestasta ruango, tukuy curso pikajkuna tanta kuyango puni, y chaypita mikuringo, yaringo, tusuringo, tukima ruango, y paygunata parlanarikungo, y matas ruargangi, matas antikungi, tukuy matas ruango, pero manaña trabajo ñacho. Entonces, chay ocasiones, hermanos, manaña no ganch chay paygunawan kananchechu ti. Entonces, manes anchechu, mana crezcunawan, mana parlasunchu, mana negocios ruasunchu, mana antikusunchu, nita vendesunchu, mana chaytan sanchechu. Chaytaga ruananchej punitiyan. Pero mana amigos ninchechu kanangu tiyan. Managa reqsisqaslla kanangu tiyan. Amigos ninchejtaga Jehová llaqtallampi noganchej chayta ajiakunanchej tiyan. Y hasta ahora, hermanos, no gancheja a son suma amigotaga zoakunanstian Jehová Dios ninchejo. Paiwan no gancheja amigos kaitamunanche. Biblia zikuchiwanchej Abraham. Paimantanin Jehová amigun kasganta. Biblia zikuchillantaj kay José manta, Moisés manta, David manta. Paigunamanta parlaspaga k'acha songoyos runas kasqankuta Jehová zikuchi. Y paigunawanta amigos Jehová ruakorqa.
Entonces, no ganchepis monasuman, Jehová, no ganchewan amigos cananta. Kunan ima clases unastat Jehová allá con amigos nimba. A ver, mascarina watakmanta, Proverbios capítulo 3, mascarina Proverbios capítulo 3, versículos 32, versículo 32, vamos a leer. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Chay pinin, tata Diosga, chay sahra ruahkunata chehnikum, cheganta ruahkunawantahri, allinta kausakum. Entonces, ima clases unastat Jehová maskakun amigos nimpah. Chay ultimito pinin, cheganta ruahkunawantahri, allinta kausakum. Entonces, Jehová chegan runasta maskakun amigos nimpah. Entonces, no ganchej Jehová amigos kaita munasuman chayga, entonces chegan runas kananchekti. ¿Ichari? Ahinamanta Jehová ahlawasun amigos kananchekwa. No gancha chancha amigos kanapaja purahmanta, purahmanta amigos kananchtian. Mana uhlatu llamantachu amigo kanantian uhlatu mantat mana. Igual que incutipe a veces pillamos para la chay junatas exinguichun ispa tapurinjej, ari exini pega amigo yanin. Wakutipita chay uhrudantañet tapurinj kay junatas exinguich, manan, pero amigo inishunguejo, picha maya chenichun. Entonces, uhladu llamanta amigo nishan, uhladu mandat mana. Entonces, amigos chukanko, mana ichare. Iskainin la dumanta, kuska kanangutian amigos kanangu. Chaytat Biblia psikuchiwans Jehová no ganchekta ahlanawanchekpaj, pay gayllaygamuanchek, no ganchekta payman gayllananchektian. Kay Santiago capítulo 4, a ver, le mascarizunchek. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 le disunchis. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Chayraiku Dios takasukuiche, kurah supaipa kontrampita sayayguiche, paita kangunamanta ayqenga. Dios man gayllayguiche, paita kangunaman gayllaygamusongacha. Huchasapas makisnigichekta limpuchayche, kanguna iskay songoyoh kahkuna, songoygichekta chuanchaychek. Entonces, kaypi sutitaniwanchi, Dios man gayllayguichek, paitah kangunaman gayllaygamusongacha. Imatas ronanchtian Dios man gayllanapaj, chay uritampiningi, makisniygichekta limpuchaychek nishawanchik. Chantani llantaj, ganguna iskay songoyoh kahkuna, songoygichekta chuanchaychek nishawanchik. Ahinamanta no ganchek, Jehová gayllaygunchek, Jehová gayllaygamuasun y amigos kasunchek. ¿Ichari? Chaytaj maisumah kanka. Charaygu kay runaspura yachananchik tiyan k'acha amigosta ahlakuyta. Imarayku Jehováwan amigos noganchik kananchik. Si noganchik mana k'acha runastachu, mana hermanostachu amigos ninchikta hina ahlakusun. Y noganchikta wampurunasta ahlakusun amigosta hina, entonces Jehová no ganchewan amigo kaita munangacho. Mana munangacho. Entonces charaygu yachayniyos runas kananchik tiyan amigusta más akusaspa. Y chantapis mosoh pachaman yaykusaspañaga hermanos, mosoh pachapega kay amigos nincheja no ganchewan kuska kanga. Y chapis mosoh pachapi chay amigos ninchej
vecinos ninches kangango, kuskita causakusunche, kuska tukimata zuarisunche, y Jehová yankaita goasun chaita kuska zuasunche, aginamanta asuan kusiskas causakusunche. Pero si no ganch mana kacha me gusta ayakusun chaiga, y chaps mosos pachama yaigusun chaiga, sapitanch kasunch porque Juanpusunas kapakongan. Pero y chaps mana yaigusun mancho. Charego no ganch hermanos y achainio runas cananchek tian a mi gusta más acusaspa. Y kai discurso chaita yuyaichariwanchek. No ganche hermanos, kai Proverbios 13:20 nisgamagina, y achainio runas cananchek tian a mi gusta más acusaspa. Gracias. Ñawpaqta maita gracias ninche Jehová tatanchesta pay palabra neste chaychiwas kanchesta chanta hermano y Edwin sumasta omayrichiwaiku y chaymanta ganta maita pachis nikuyku Jehová Jehová tatanchema hasta vamos ¿sí? Ajinata Sapa Domingo Pagarín 9 de la mañana Tantacuy Capuanche y Guatimanta Mincarescallata Canquiche. Kunanga Torremanta Kawa Tantacuyman Yaikusunche y Chaypasta Mincarisunche hermanonche Jonathan Paya Paikachan. Gracias. Suma, kunan torremanda jaos evistata kuncharisunche, ñawpaqta taquita, taquirisunche, kunchare. Pantallas que jaosunche chay taquita, chay taqui casi 151. Nicianta, Jehová Dios, Guanyusrasta causarichen. Entonces, jabares un pantallas que chay taqui.
Vale. Entonces, manda jabas revistas nincheta, entonces, Orbazona, y a Chacusunta, que 49 y a Chaganata, Maipich Nishawanche, Wanyus Hansa, Kausarimun Kankupuni. Entonces, Ukuncharizun el texto en esta máquina, Hechos 24:15, Nogapis Suyakuyanita, Zunasta, Dios, Kausarichimunanta. Y mamanta para resuns, que 1 Corintios 15, capítulo manta, o aquí en versículos do kunjay sunchis, y chanta caisca y tapuita kutitsunch, ¿nen? Y martinta juanius has causa de munankuta, y echakunan stia. Chanta y martinta Jesús, juanimanta, causa de muscanta, creesun, chaikunata, y echaksunch. Tukuita invitas a cans, para la munapa, comentar munapa, pisisitulata. Ahinamanda tukuy parlarita de sunch. ¿Echaré? Callaricos son leeres papasa funota, chay payana pausunch, hermanunchis, ledesma. Entonces, 1 y 2 está, lees para callarisunch. Wilmer, chay bicho kashanke. Marco, aquí chicoranicho, Marco ya no pasó en inglés. 1 y 2 está Marco, le Curipay, por favor. Runasqa kawsayninchikpi allin imas kananta munanchikpuni. Wakin runasqa qhariwarmi hina kusisqa kawsakuyta munanchik. Munanku. Wakintaq wawasninkuta sanitusta uywayta munanku. Sinchi unqusqa kaqkunataqri sanuyapuyta munanku. Cristianospis chay imasllatataq munanchik. Hinapis aswan sumaq imasta suyakushanchik. Ñuqanchikqa wiñay kawsayta hap'iyta munanchik. Wañupuq familiarisninchikwan tinkukapuytapis. Apóstol Pablo nerqa. Noqapis suyakullanitaq chegan runasta. Mana chegan runastapis Dios kawsarichimunanta nispa. Hinapis mana payllachu wañusqas kawsarimunankumanta parlarqa. Jobqa Pablomanta aswan ñawpaqtaña chaymanta parlarqa. Payqa Jehová Dios mana paymanta qonqapunanta yacharqa. Charaykum mana iskayrayaspa nerqa. Dios wañuymanta kawsarichimunanta. Tapuy pasa con 1 y 2 panin, y matata cristianos suyakushanch. Hermana de Francisca. Kaypi ganen manini, noganchik cristianos sina suyakushanchik wiña y causa y tanini y cosas que causa con la pje. Gracias, hermana. Joaquín de Imata suyakushan kunita. Hermano Isele. Ashkazona se suyakushanku qhariwarmi hina kusi kawsayta munaspa wakintaq sanitus wawitasninkuta uyaymunanku wakin onqusqas kashanku chaykunataqri sañakuyta munanku kikillantaq noqanchikpis hina pasawanchik chayqa kawsakuymunanchik achituta pero chaywanpas hasta waraq noqanchik suyakuyninchik kashan wiñay kawsayta munanchik wiñaypaqtaq kawsakuymunanchik familiarisninchik wañupunku chaykunawanpis kusisqa kawsakuymunanchik kutin sayarinpuqtinku wañupuqkuna chaytaqri may sumaqpuni chay yuyayta karqa apóstol Pablopi Jobqa kikillantataq pensarqa yuyarqa que Dios wañuymantas kawsarichimunanta hinallatataq tukuy cristiano suyashanchik. Gracias, hermano. Hermana Yanita. Wiñay kawsayta hap'iyta munanchaq wañusqa hermanos ninchaqwanta tinkunakapuy munanchaq chay paraísuta ligerota paraíso. Eso, gracias, hermana. Chay tukusqa kawsarikunapaq. Pasa por 3 talay kusunch.
Tukuy cristianos qallari yachachikunapi creyinchik. Chay yachachikunamanta uhtaq wañusqas kawsarimunanku kashan. Apóstol Pabloga ñawpaqqa Corintios 15 capítulopi wañusqas kawsarimunankumanta parlarqa. Chay qillqasqantaq ñawpa tiempumanta cristianosta maytacha kallpacharqa. Unaytaña chayri kunallanraq wañusqas kawsarimunankupi creyinchik chaypis ñawpaqqa Corintios 15 capítuloga mayta kallpachawasun. Tapuy párrafo 3 manda. Y maraikuta 1 Corintios 15 capítulo kallpachawasuma. Y maraikuta. Hermananches domina. Kay capítulo 15, hasta cuando junchaftinche, yanapawasun creyninchekta, suyakuyninchekta ima, hasta cuando kalpachasca cananta. Chaita yanapawasun, ñaupaj manrina yapajpun. Ajina. Javarina entonces, Chaita. Hermanitanches García. Kay kawsarimoyqa mana facilchu creenapaqi. May hatun milagro kanman chayrayku sumaqta entiendenanchik tiyan, yachananchik tiyan imaynatachus chay kanqa. Chayrayku apóstol Pablo sumaqta sutinchawarqanchik kay capítulo 15 pi, 1 Corintios chaypi, chayrayku sumaqta uqquncharina tiyan. Gracias, hermana. Kunanda, Chaita, Javaikisun, si chare, sapa versículo manta para eso. Pasa 4 talayasunch. Marco, párrafo 4 talayapan. Jesús kawsarichimusqanqa wañupuq familiares ninchik kawsarimunankuta creenapaq yanapawanchik. Apóstol Pabloga Corintomanta kaqkunaman sumaq willaykunata willarqa. Chay willaykunamanta uhtaq Jesús wañuymanta kawsarimusqan karqa. Chayrayku Corintomanta cristianosman nirqa. Cristuchus mana kawsarichisqa karqa chayqa creesqaykichayqa qasi mana kaqlla nispa. Ari, Jesús wañuymanta kawsarimusqanpi creespaqa wañusqas kawsarimunankutapis creillasuntaq. Tapuy párrafo 4 manta. Wañusqas kawsarimunankuta creenapaq imapita creenanchik tiyan. Imapita creenanchik tiyan. Chay situlata nirparimuy hermana Domitila. O palabritalia o es que palabritalia, hermanas cacho. Ari chaypaqa creenanchik tiyan Señor ninchik Jesucristo wañusqas chawpimanta kawsarimusqanpi. Chayrayku tukuy wañusqas pay ñawpaq puquy hina karqay kawsarimurqa. Chayrayku tukuy wañusqas kawsarimunqanku pay kawsarimusqanrayku. Gracias, hermana Domitila. Ajina y chare. Chay pimana crees un chay. Imayna kangane. Imatane erga Pablo. Hermana Margot. Apóstol Pablo Nergak, Cristianos Corintio Manta, que Cristo chusmana causarichisga carga chayga, cresgaykichayga, casi mana kahla nispa. Entonces chayta suma importante tukuy nuganchikpa, que Jesús wañuymanta causarimusgampi, crees paga, wañusga causarimunankutapis creyllasunta. Eso, seguros que se hacen cheman de chale. Bueno, párrafos 5 y 6, versículos de 15 manta leer. Pabloga wañusqas kawsarimunankuta parlayta qallarishaspa 15 imasta nirqa. Ukkaq Cristoqa huchasninchikrayku wañurqa. Iskay ambasqataq karqa. 15 chanta 15 p'unchayninman kawsarichisqa karqa.
Dios manta helgascapi nisqanman hina nispa. Jesús wañusqan ampasqa kasqan kawsarichisqa kasqan imapita yanapawanchik. Profeta Isaías nerga Mesíasqa runas chawpinmanta chinkachisqa kananta. Sahra runaswan kuskataq ampasqa kananta. Chanta nillarqataq. Mesíasqa tukuypa huchasninkuta apananta. Jesustaq chaytapuni ruwarqa huchasninchikrayku wañuspa. Ajinamanta Jesusqa huchamanta wañuymantawan kacharichiwarqanchik. Chaywanpis Jesús kawsayninta qusqanrayku wañupuq familiaresninchikta watiqmanta rikukapusun. Tapuyta ruwanapaq maskarina 1 de Corintios 15, 3 y 4. Chanta tapuyta ruwanapaq. Pita leikuna. Jairo leeripayku. Nin, ima aswan sumaq yachachikunatachus hap'irqanki, chaytataq qankunamanpis yachacharqaykichik. Chaytaq kaykuna kanku, Diosmanta qillqasqapi nisqaman hina. Cristoqa huchasninchikrayku wañurqa. Pampasqataq karqa. Chanta kinsa p'unchayninman kawsarichisqa karqa. Diosmanta qillqasqapi nisqaman hina. Gracias, Jairo. Kay párrafo 5 y 6 manta y chanta kay versículo leerisqanchikman hina tapuynin. Imaynata 1 de Corintios 15, 3 y 4 versículos entiende yanapawancha. Imaynata yanapawancha. Hermana Julia. Microfonito y tapiguchi, hermana Julia. Ariana Pawanche, Kawsarimuy kanantapuni. Ana kasipachu Señor ninche Jesucristo wañorqa ahí. Eso, gracias, hermana Julia. Suma. Hermano Edwin. Arikay imatach apóstol Pablo parla sarga chay kelgasgaña kasarga profecíapi kay Isaías capítulo 53. Chaypi ñazi kucherga Jesucristo wañuspaga huchanchekta apanankarga. Y chaytat apóstol Pablo sut inchasarga wañuspa huchanchek raygo wañusarga. Entonces chayta sutita zikuchiwanchek wañuynenga noganchekta yanapanawanchekpa karga. Eso, gracias, hermano. Suma, ajina, ichane. Kuna ñawpa subtítulo kawaykusun chaypinin aska Jesús kawsarimusqanta rikurqanku. Pruebas tiyan kawsarimusqanman. A ver, párrafos 7 y 8 leesunchik. Wañusqas kawsarimunankuta creespaqa Jesús kawsarichimusqanta creenanchik tiyan. Imaqtinta creesuman Jehová Dios Jesusta kawsarichisqantapuni. Ashka runas Jesús kawsarimusqanta rikurqanku. Apóstol Pabloqa chay rikuqkunamanta parlashaspa Cefasmanta ñawpaqta parlarqa. Chaytaq apóstol Pedro uqnin sutin. Waq discípulospis nillarqankutaq Pedroqa Jesús kawsarimusqanta rikusqantapuni. Jesusqa 12 apostolesninpis pay kawsarimusqanta rikullarqankutaq. Chay qhipatataq kawsarimuq Jesusqa 500 kuraq tantasqa hermanusman rikurillarqataq. Chaytaq ichapis karqa Galilea urqupi tantasqa kashaqtinku. Chaymantaqa Santiagoman rikurirqa. Chay Santiagoqa icha Jesuspa hermanun karqa. Payqa mana creesqachu Jesús Mesías kasqanta. Hinapis Jesús kawsarimusqanta rikuspaqa Mesíaspuni kasqanta creerqa. Pablo 55 watapi Corintiosman
qelqashaqtin Jesusta rikusqanmanta Jesusta rikuqkunamanta ashkasraq kawsasharqanku. Chayrayku Jesus kawsarimusqanta mana creyiqkunaqa paykunata tapurikuyta atinkuman karqa. Tapuy párrafo 7 manta 8 mantawan imaqtinta Jesús kawsarimusqantapuni nisuma. Icha manta parlarisuma tiyan asqa kay. Uksituta niwasunchis hermananchis. Soe. Ashka runas Jesús kawsarimusqanta rikurqanku Pablo. Vale, Pacha. Asca rikurqanku entonces. ¿Chale? Chaymanta impicar. A ver, pita parlarimo. Hermana Alejandrina. Chantapish ninge 12 apóstoles nen pay kawsarimusqanta rikuyarankuta ninge. Chantapish ninge qepa kawsarimuqta Jesus 500 kuraq tantasqa hermanos rikuyarankuta ninge. Eso. Chantari pikuna rikuyarankuta. Hermana Carla. Hermano Santiago zikullargata ñawpaqpi payma creergachu pay Mesías kasganta pero kawsarimusqanta zikuytawan recién paypis creer. Eso. Pero mana crees kunari imatas ruayta tinkuman kargani. Jesús kawsarimusqantapuni creenanku. Imatas ruarita tinkuman karga. Chay pasa tukukuñinpi nishawanche. Hermana Domitila. Ari chay kawsarimusqanta rikuqkuna nin kawsasharqankuraq chay pacha nin chayrayku mana kriyiqkuna qhipaman mana kriyiqkunaqa tapurikuyta atinkuman karqa nin chay rikuqkunata. Eso, gracias hermana. ¿Echaré? Pruebas carga entonces Jesús kawsarimusqantapuni. Kawarina párrafo 9 takuna. Marco, párrafo 9. Tukuymanta qhipata Jesusqa Pabloman rikurillarqata. Pabloqa niraq Corintio cristiano kashaspa uhkuti Damasco llaqtaman risharqa. Chaypitaq uhta cielomanta k'anchay muyuyninpi lliphipirirqa. Jesuspa parlasqantataq uyarirqa. Chaypacha Saulo sotikorqa. Pablo Jesuspa parlasqanta uyarisqanqa suti rikuchin Jesuspa kawsarimusqan mana cuintullachu kasqanta. Vale, tapuyta ruanapa mascarina Hechos capítulo 9 versículos 3 al 5 leeremos. Capítulo 9, 3 al 5. Pita, leí entonces. Hermano y a ver, pita, leeremos, pita. Gabriel leeré para acá. Saulo gañanta risharqa, Damasco llaqtaman qallaykushaqtinta, cielomanta uqllata k'anchay muyuyninpi lliphipirirqa. Paytaq pampaman urmaspa parlamuqta uyarirqa, Saulo, Saulo, imaraykutaq qatiykachaqwankiri nispa. Saulotaq tapurqa, Señor, pitaq kanki nispa. Paytaq nirqa, noqa kani Jesús, pitachus qatiykachasqanki chay. Gracias, Gabriel. Suma. Tapu y conanga el párrafo 9 manta. Y mainatata Hechos 9, 3 al 5 versículos. Rikuchin Jesús kausarimus cantaponi. Ma prohibación kai capuanes. Amén. Hermana, y perdón. Ya, dale. Si Pablo ujuti Damasco yahtaman risharga y chaypita ujiata cielo manta cancha y muyuinimpi impirerga
Jesús parlasganta uyarerga y chaypacha Saulo sutikorga. Entonces Pablo Jesús parlasganta uyarisganga y sutinta rikunchi Jesús causarimusga. Entonces mana cuento yachu eso casganta. Gracias, Ángel. Suma te entiendes, Ángel. Chayman. Suma. Hermana Severa, ¿ya para ir una vez? O Loida, ya para ir. Ari, entonces, que hay Hechos 9, 3 al 5, niwanchi hina. Jesús causarimos ganga mana cuanto ya chucargay. Y maraykuchus kay Pablo, que chaypachas Saulora sutikorgay. Paiga sutinta rikorgay. Paiman Jesús puni, Jesús kikin parlargay. Entonces, chaykuna rikuchiwanche que Jesús ha causarichimos japónicas antes. Eso, gracias, Loida. Entonces, imagínate, pero Pablo, mana iskay chakurgachu chayman. A ver, javarisun, chay te pasa con 10. 10 tale kusuma. Pablo Jesús ta rikusganta nisqanga wakinta hasta wancha kawsarimuypi kreinankupaj yanaparga. Imahtinchus Jesús ta rikurga chaypachaga cristianosqa qatikachasharga. Pablo Jesús kawsarimusqanmanta mana iskarayasqanrayku tukuy atisqanta runasman willamorga. Ajinamanta paykunapis Jesús kawsarimusqanpi kreenankupaj. Pabloga Jesús kawsarimusqanta willananrayku karcelpi wisq'achikorga, magachikorga, barcospi risqanpipis casi wañorga. Payqa Jesús kawsarimusqanmanta ni tumpitallatapish iskayrayarqachu. Chayrayku kawsaynin wañuypatapi kaqtinpis Jesús kawsarimusqanta willallarqapuni. Chay tukuy imasta yachayqa Jesús kawsarimusqantapuni kreinapaq yanapawanchik. Chantapis wañusqas kawsarimunankupi kreinapaq kallpachallawanchikta. Vale, tapo y pasa por 10 mantanin. Y matata apóstol Pablo Zuarga, Jesús causarimus manta mana iskairayas naray, o mana iskaichakus naray. Y matata Zuarga. Margot. Ari Pablo mana iskayacherga y maraykuchus paykuna sumaqta willarqanku Jesús manta. Chayrayku pay soportanku carcelpi wisq'achikorga, magachikorga, hasta barcospi risqasninpipis casi wañurqa. Entonces chayta rikuchiwanchik que kawsaynin wañuypatapi kaqtinpis Jesús kawsarimusqanta willallararqapuni Pabloqa. Eso. Seguro que se entonces, ¿sí? Causarimusqamanta. Vale. Tepan subtítulo nin Pabloga pantascasta yachachikunata sut'iman orgon. Pantasta yachachikunata sut'iman orgon. Pasa Jonseta le sunchakchay. Corintoga Grecia ugnin llaqta karga. Llaqtan karga. Chay llaqtamanta wakin cristianosqa wañusqas kawsarimunankumanta pantasqata yuyarqanku. Wakintaq nisharqanku wañuymanta kawsarimuy mana kasqanta. Ichapis wakin cristianosqa ajinata yuyarqanku. Atenas llaqtamanta yachaysapa runaspa nisqankuta uyarisqankurayku. Chay runasqa Jesús kawsarichisqa kasqanta uyarispa asikuq kanku. Wakin cristianostaq kawsarimuymanta icha ujinata yuyarqanku. Paykunaqa icha yuyarqanku huchasapa kashaspa wañusqa hina kashasqankuta. Cristianosman tukuspataq kawsarimusqankuta. Imayna kaqtinpis kawsarimuypi mana creespaqa pantasharqanku.
Jesusta Dios mana kawsarichimurqachu chayqa, chay cristianosqa huchasninkupiraq kasharqanku. Chayrayku kawsarimuy mana kasqanta niqkunaqa ni ima suyakuyniyuq karqanku. Gracias, Marquito. Kuna tapuy pasaq semanta imaqtinta Corintiumanta wakin cristianos wañusqas kawsarimunankumanta pantasqata yuyasharqanku. Imanaykutaq. Amin. Ichapis wakin cristianosqa hinata yuyarqanku por Atenas llaqtamanta yachayashaspa runaspa nisqankuta uyarisqankurayku. Chay runasqa Jesus kawsarichisqa kasqanta uyarispa asikuq kanku. Y chayrayku kawsarimuy mana kasqanta niqkunaqa ni ima suyaykuyniyu karqanku. Hina, gracias, Amin. Suma. Imata ichapis yuyankuman karqani. Chay Corintiumanta wakinkuna. Wañuspa imayna kashasqankutata yuyankuman karqani. O chayri imaman tukusqankuta. Hermanuy Edwin. Wakin cristianos nisarqanku kay kawsarimuy simbólico kasqanta, paykuna manaraq Bibliamanta yachakusaspaqa wañusqa hina kasarqanku. Cristianosman tukuspataq kawsarimusqankuta nisarqanku. Entonces mana wañusqas kawsarimunqankuchu nispa parlasarqanku. Hina, entonces tumpa pantasqata yuyasharqanku, chale. A ver, imata Pablo Osvaldo, pasa fotoseta la isunchikuna. Pabloqa sut'ita yacharqa, Cristoqa wañusqamanta kawsarichisqapuni kasqanta. Jesuspa kawsayninpiqa aswan sumaq karqa paymanta ñawpaqta kawsarimuqkunamanta nisqaqa. Imaqtinchus Jesusmanta ñawpaqta kawsarimuqkunaqa tiempowan wañupullarqankutaq. Pabloqa Jesusmanta nerqan. Wañusqasmanta ñawpaqta kawsarimurqa ñawpaq poqoy hina nispa. Imaqtintaq Pablo chayta nerqa. Imaqtinchus Jesusqa tukuy runasmanta ñawpaqta cielopaq cuerpuyuq kawsariporqa. Tukuymanta ñawpaqtaraq cieloman rirqa. Mascarina, 1 Pedro 3, 18, chanta 22. Ita leeris mañana pausa. Hermana Severa le dedica cuarto. Cristopes hucharayku kutillata wañurqa. Wiñaypaqtaq ari chiqan runa wañurqa. Mana chiqan runarayku. Ajinapi qankunata Dioswan alliyachisunaykichikpaq. Payqa aycha cuerpuyuq kashaspa wañuchisqa karqa. Mana rikukuq cuerpopitaq kawsarichisqa karqa. Cristoqa Diospa pañanpi tiyasqa kashan. Imaraykuchus payqa cieloman ripurqa. Ángeles atiniyuqkuna kallpayuqkuna imataq. Paypa kamachiyninpi kashanku. Gracias, hermana Isabela. Suma. Tapu y kunan kay leeris kanche imagina kay 1 Pedro 3, 18, 22 nisa imagina. Imagtinda Jesús pa kausarimuini aswan sumah kar. Hermana Carla.
Imaraykuchus Jesús kawsarimuptinqa paylla kawsarqi paykunamanta pay Jesusmanta ñawpaqta kawsarimuqkunaqa tiempowanqa wañupullarqankuta pero Jesús mana wiñay kawsapa cieloman rispa kawsapurqa chaypita angelesta tukuymanta kamachirqa. Eso, suma. Chanta imayna nimi Pablo nisqaman hina imaynataq chay kawsarimuynin kasqani tumpata chay haywasqason kikinchasqanichari imaynataq kasqani pay primerota kawsarisqanrayku. Hermanancha Alejandrina. Pablo nisqaman hinaqa karqa ñawpaq puquy hina ningi. Eso, ¿viste? Pay, ajino. Heban subtítulo nin kawsarichisqa kanqankuni. Párrafo 13 la isunchikuna. Imaynatataq runaq wañuynin maychika runasman kawsayta quma. Pabloqa chay tapuyman kutichinanpaq Adanmantawan Cristomantawan parlarqa. Payqa Adán huchallikusqanrayku tukuy runas llakikunapi rikurisqanchayta nirqa. Chanta nillarqataq. Cristo wañuyninrayku imaschus runaspaq kasqanta. Pabloqa Adánmanta parlaspa nirqa. Wañuyqa runanekta rikurirqa nispa. Adán huchallikusqanrayku mana payllachu wañurqa. Manaqa tukuynin wawasnintawan wañuyman vendeykuwarqanchik. Chayrayku kunanpis wañushallanchikpuni. Hinapis Diospa wawan wañuymanta kawsarimusqanrayku wañusqasqa kawsarimuyta atinqanku. Chayrayku Pablo nirqa. Wañuymanta kawsarimuypis runanekllatataq kanqa nispa. Chanta nillarqataq imaynatachus Adannekta tukuy wañushanku, ajinallatataq Cristonekta tukuy kawsarichisqa kanqanku nispa. Tapuy kay párrafomanta nin imata Pablo Adánmanta Jesusmantawan nerqa. Imatataq nerqa. Hermano René. Kaypi apóstol Pablo entonces sumaqta sutinchawanchik de que Adánmanta parlaspaqa payqa hucharikusqanrayku tukuy wawasnin huchapi rikurisqankuta. Chayraykusnin paypa huchanrayku tukuy wañunku huchasapa runaqa kaqtillan tukuy wañuy rikurisqanta wawasninpi. Chaymanta nillanta Cristonekta wiñay kawsayta tarinku, es decir, Cristonekta entonces huchamanta kacharichisqa kallasunmanta, wañuymanta. Entonces, ajinata sutincharqa Adánmantawan Jesusmantawan. Eso, gracias, hermano. Ajina, échale. Suticito cachanchay. Párrafo 14 la isunchikuna. Imaynataq munasharqa Adánekta tukuy wañushanku nispa. Payqa tukuy runasmanta parlasharqa. Tukuyninchik Adánpaq wawasnin kasqanchikrayku huchasapas pantaq runas kanchik. Chayraykutaq tukuy wañunchik. Adánqa mana wañuymanta kawsarimunqachu. Imaqtintaq Jesuspaq wañuynin mana payta yanapanchu. Imaqtinchus payqa mana huchayuq kashaspa Diosta mana kasukuyta aklarqa. Adánqa cabraswan ninakuq runas hina kashan. Imaynatachus Jesus paykunata juzgaqtin wiñaypaq wañunqanku. Ajinallatataq Adánpis wiñaypaq wañusqa kashan. Tapuy párrafo 14 manta imaraykutaq Adán mana kawsarimunqachu. Hermanas Anita Nivasones. Imaraykuchus payqa
Mana huchayos chukarga Cristo mana kasolgacho. Dios. Vale, hermana, ya chay kucharanta ni tamuna sai. Suma, kan pachak sang hermana. Piti ya paikum. Hermana, domitila. Ari Adanga mana uchayuqmanta kawsarimunqa mana kawsarimunqachu. Imaqtinta Jesuspa wañuynin mana payta yanapanqachu. Imaqtinchus payqa mana uchayuq kashaspa Diosta mana kasukuyta aklarqa. Adanqa cabraswan ninakuq runas hina kashan. Imaynatachus Jesus paykunata juzgaqtin wiñaypaq wañunqanku. Ahinallatataq Adanpis wiñaypaq wañusqa kashan. Ya, vale, hermana, suma. Entonces, Imaraikuta, mana kawsarimunqachu. Leeripay, hermana. ¿Entienden este? Imaray, ya estudiata ni panaste. Hermana García. Ari, entonces, iskaymanta ni suma. Ukta payqa junta runa kasaspa, huchaman urmarpak. Chanta yachasaspa, ¿no? Pay huchalikor. Chayraygu mana kawsarimunqañachu. Eso, gracias, hermana. Suma. Kunan qhipanta, pasa quinceta, leipsuns. Pabloga kartanpi nerga, Cristonesta tukuy kawsarichisqa kanqanku nispa. Chay kartataqa Corinto llaqtamanta aklasqa cristianosman qillqarqa. Paykunaqa wañuytawan cielopaq cuerpoyo kawsarimunanku karqa. Chayrayku Pablo paykunaman nerqa. Diosmi qankunata agasurgache Cristo Jesuswan uchasqa kanaykichaypaq nispa. Chanta parlallarqataq Cristo yachachisqasnin kashaspa wañupuqkunamanta. Pabloqa aklasqa cristianosman waq kartanpi nillarqataq. Pay hina wañunchik chayqa chiqamanta pay hinallataq kawsarichisqa kasunchik. Ahinamanta paywan uchasqa kanchik nispa. Jesusqa mana rikukuq cuerpoyo kawsarichisqa karqa, cielomanta ripurqa. Cristowan uchasqa kaqkunawanpis kikillantaq kanqa. Nisunman tukuy aklasqa cristianoswan. Vale, pacha. Tapu y entonces pasa 15 manta. Cristonecta tukuy kawsarichis kanqanku nispa. Pikunamantata Pablo parlasharqa. Chay estudiata kuna yachaymunanchis. Pikunamantata parlasharqa. A ver, pita, cheganta ni pared. Ami. Ari tukuy ahiasqa cristianoswan. Eso, paykunamanta yachane. Vale, pacha. Chanta imaynatata paykuna kawsarinqanku. Imayna cuerpoyo. Imayna Jesús kawsarera. Chay estudiamos utinchallpasumankuna. Hermana y Marta Fernández. Microfonito y happy iguchi, hermana. Pantalla piniti y happy iguchi micrófono y ¿Ya? Parlare. Ya. Por kaypi yachanchinayipa Jesusqa resucitakorqa mana cuerpoyuq mana rikuna hinata. Y paywan kaqkunapis kikillantataq kawsarimunqanku mana cuerponta rikusunchu, sino que cieloman paykuna ripunqanku. Ahinata kaypi sut'inchasawanchis. Eso, gracias, hermana y Marta. Suma. Pasa foto 16, le sunches chando fotituta hawai kusunka para pasmar.
Pabloga Jesús manta nerga. Paiga wañusqamanta ñawpaqta kawsarimorqa. Ñawpaq poqoy hina nispa. Lázaro waq runas ima Jesús manta aswan ñawpaqtaña kawsarimuqtinkupis imaqtintaq Pablo nerga Jesús ñawpaqta kawsarimusqanta. Jesús manta ñawpaqtaqa nipipis cielopaq cuerpuyuq kawsarerqachu. Nillataq mayninkupis wiñay kawsayta hap'irqachu. Chayrayku Jesusqa wañusqamanta ñawpaqta kawsarimuq karqa. Payqa Israelitas Diosman haywaq kanku. Chay ñawpaq poqoy hina karqa. Pabloqa Jesusta ñawpaq poqoy nispa waq runaspis cieloman rinankupaq kawsarimunankuta nisharqa. Apóstoles waq cristianospis Jesuswan uchasqa kasqankurayku Jesus nillarqataq Jesus hinallataq cielopaq cuerpuyuq kawsarimunanku karqa. Tapuy párrafo 16 mantanen. Imaqtintaq Pablo Jesusta ñawpaq poqoy nerqa. Imaqtintaq kunan chaytsu tincharpanata. Manay Carla. Ari imaraychus que Jesús ñawpaqta waqku kawsarimurqanku, pero paykuna hallp'api cuerpuyuq kawsarikurqanku, pero Jesusqa nisuman resurrección celestial karqay, payqa cieloman cuerpuyuq ripurqay, pay cielopi kawsakunanpaq mana kay hallp'apichu. Chaymanta paymanta qhipamanqa hasta ahora pay hina nisuman espíritus hina cielopi paywan gobernanganku. Vale, pacha, ajina. Ajina. Ahora que hay párrafo 15 manta, chanta 16 manta, fotito capuantes. Chay fotito ta hawaikuspa, parlarimuita tilla sumanta. Pantallas que hawas un chay fotito. Chay pita, parlarimuita muna. Jairo. Ari, kay futitupi rikunchik hinayi silomanta riqkunamanta ñawpaq runaqa Jesus karqa. Hinapis paykunaqa qhipamanta huaqkunapis kanganku Tomás, Santiago, Lidia, Juan, María, Pablo y paykunaqa silomanta rinayankutaq karqa. Eso, suma, Jairo, gracias. Pichaypi, ricusay fotito pichay, ¿te Vale, pacha. Párrafo 17, te alguna de 18. Pablo Corintomanta hermanosman qillqashaqtin, Cristowan uchasqa kaqkunamantaqa niraq pipis cieloman rinanpaq kawsarichisqachu karqa. Chayqa aswan qhipamaraq kanan karqa. Imaraykutaq chayta ninchik? Pabloqa wañusqas maychus kananta kawsarimunankuta nerqa. Pay nerqa. Ñawpaqtaqa Cristoraq ñawpaq poqoy hina kawsarimorqa. Chaymantataq Cristoqta kaqkuna kawsarimunqanku. Paykunataq kawsarimunqanku Cristo kutimunan tiempopi nispa. Maykaqtaq Cristo kutimunan tiempo kashan? Chay tiempoqa kay tiempunchik kashan. Chayrayku apóstoles chay tiempomanta tukuy akillasqa cristianospis wañupuytawan Cristo kutimunan tiempota suyakurqanku. Chay tiempo qallariptintaq Jesuswan kuska cielopi kawsanankupaq kawsarichisqa karqanku. Apoy párrafo 17 mantanen, maykaqtaq Cristowan uchasqa kaqkuna cielopi kawsanankupaq kawsarichisqa kanku. Romy. Allasqa cristianos, Cristo kutimunan tiempopi kawsarichisqa kanankuta. Cristo kutimunan tiempoqa 1914 watapi qallarisqanta. Vale, pacha, suma.
Se tapuitas vas mi sabrán de panquín, cosa con suma. Párrafo, ¿qué pan párrafo tal? Kusonje y ya subtítulo ni Guañuscas causarimunankuta creenapuren. Párrafo 18 tal vez. Kay hallp'api kawsakuyta suyakuq cristianosri kawsarimullanqankutaqchu? Ari. Bibliaqa nin Pablo waq akllasqa cristianospis wañusqas ukhumanta ñawpaqta kawsarimuqkunamanta kasqankuta. Chaytaq niyta munan waq runaspis kawsarimunallankutataq. Jobpis aswan qhipaman kawsarimunanmanta parlarqa. Pisimantawan Jesusqa kay hallp'api tukuynin gobiernosta autoridadesta atiniyuq kaqkunata ima chinkachinqa. Cristoqta kaqkunataq chay pachaqa paywan Kuskaña cielopi kashanganku. Chanta tukuy enemigosmanta qhipakaq enemigoqa nisunman wañuyqa atipasqa kanqa. Yachanchik hina cieloman rinankupaq kacharichisqa kaqkunaqa niña wañunqankuchu. Chanta imataq kanqa mana cieloman riqkunamanta. Qhipan párrafopi chayta yachakusun. Tapuy párrafo 18 manta iskay ñawpaq kaqnin imaraykutaq nisuma mana aqllasqa cristianosllachu kawsarichisqa kanankuta. Imaqtin nisuma. Gabriel? Imaraykuchus ñawpa tiempopi Dios kamachisninpi Dios sirviosninkuta paykuna sumaqta yacharqanku kaymanta. Por ejemplo, Job yacharqa, ¿no? Chayrayku pay nerqa siuqsinispa. Pay seguro kasharqa que Jehová watesmanta kawsarichita atimankarqa. Entonces, mana pay yachu, y Bibliapi yachachiwanchik waq Dios pa kamachisninmanta. Entonces, chayta neita munasharqa de que papi chanta kanan karqa waqkunapas piskunachus kay hallp'api tiyakunqanku chaykunapas. Ah, hina. Kapan tapuyta ruwanapaq mascarina 1 de Corintios 15, 24 al 26. Pita, leíko. 1 de Corintios 15, 24 al 26. Hermano Roberto Leeripaico. Ya, chanta tukukuyninpi Cristoqa gobernonta Diosman haywaponqa. Pichus tata Diosnintaq chayman chayta kanqa tukuy kamachikninkuta tukuy atiniyuqkunaman chinkachiqtin Cristo Rey hina kamachinan tiyan Dios tukuynin enemigosninta chakisnin uraman churakunan kaman. 26. Tukuy enemigosnin chegan kaq atispasninta wañuy kanga. Gracias, hermano. Gracias. Suma. Entonces, tapuy ninka leeris cancha imagina es que acá tapuicito y mata o y masta cielo picante. Y masta cielo pipasanga en eso, ¿no? Que hay versículos hasta leeris cancha imagina. Jesús y mata hatenga, chanta y matar oponga o y matar ruanga. Hermana Margot.
Sí, ñawpaqta Jesucristo ati Dios borga paima. Chantapi suyakunanchik tiyan kay gobiernos, autoridades ati niu kakunata chinkachenga nin. Y chay Cristo kakunata chay pacha paiwan kuskaña silopi kashasganku tukuy agliasga cristianosga. Entonces después chanta tukuy enemigos manta que paka enemigo ka nisuma wañuyga tipasga kanga. Entonces tukuy ajina ruanga. Entonces tukuy Jesús wan tukuy agliasga cristianos cielo pikacharga pero paikunas mana wañungangu ni haika. Esa niña wañuya tenga mucho. Suma, Margot. Párrafo 19, takuna ley sunch. Imataq kanqa mana cieluman ripuqkunamanta? Paykunapis wañusqas kawsarichimunankuta suyakullankumanta. Imaraykuchus apóstol Pablo nerqa. Suyakullanitaq chegan runasta, mana chegan runastapis Dios kawsarichimunanta nispa. Yachanchik hina cielomanga chegan runaslla rita atinkuman. Chayrayku Pabloqa mana chegan runaspis kawsarimunankuta nispa mana cieloman rinankumantachu parlasharqa. Manaqa kay hallp'api kawsarimuy kananmanta. Apoy párrafo 19, pagnin. Mana cieloman rinankupa aqllasqa kaqkuna imatata suyakunkuman. O imatata suyakusuman. Mana cieloman rinapaq aqllasqa kaqtincha. Kaqkunamanta parlarisun chaypi. Loida. Ari kay Hechos 24:15 piñuanchik hina Pablo ganergay suyakuyanita chegan runas mana chegan runaspis Dios kawsarichimunantay. Entonces kaytan nispaga Pabloga mana cieloman ripuqkunamantachu parlashagay hasta wanga nisharga que runas kay hallp'api kawsarimunankutay. Entonces no anchipis chayta suyakunchik que kay hallp'apipis piskunachus wañukunkuña kay Hechos 24:15 piñuanchik hina mana chegan runaspis kawsarimunankuta. Hina. Gracias, Loida. Suma. Párrafo 20, takuna ley sunch. Diosqa wañusqasta kawsarichimunkapuni. Kay hallp'api kawsarichisqa kaqkunaqa wiñay kawsayta hap'iyta atinqanku. Chaytaq mana cuentullachu. Chay imasta yachayqa wañupuq familiaresninchikmanta llakisqa kashaptinchik mayta sunquchawasunman. Paykunaqa Cristuwan aqllasqa cristianoswan waranqa watasta reyes hina kamachishaptinku kawsarichisqa kanqanku. Nuqanchikpis manaraq chay waranqa watas qallarishaptin wañupusun chayqa kawsarichisqallataq kasun. Chay suyakuyniyuq kasqanchiktaq mana qasipaqchu. Wañusqas kawsarimunankuta yachayqa mayta kallpachawanchik. Diosta kusisqallapuni sirvinapaq yanapawanchik. Ñawpaqqa Corintios 15 capitulosmantaqa waq imastawan yachakullasunmanta. Qhipan yachaqanapi chaymanta parlarisun. Gracias, Marco, kallpachakusqaykimanta lecturata ruwanaykipaq. Suma. Kunan párrafo 20 manta tapuynin kay yachaqanata estudiaytawan wañusqas kawsarimunankuta creesunmanchu. Zoe.
chay sunyakuni yoh kay kachesta mana kay sipachu. Dios ta kusisga yapuni sirvinapatah yanapawanchik. Suma, suma kay bachakun hina ichane. Suma, kuna fotito ta kawai tsunch kay pasapumanda, yo pantallas chaymanta parlarimuita tinda sumanta. Imapata yanapariwanche kawsarim wañuskas kawsarimunankuta suyaki. Imapa yanapariwanche. Mananchis karna. Kaypis kushanchehu hermanito chamachituña pay predicación man ripusan icha fotitos rikunchina icha warmisitan wañupuña pero pay yachan kawsarimuy kananta paywan tinkukapunanta charayku payqa kay pachakun kusisqa Diosta sirvinallanpaqpuni. Eso. Entonces no gancheta imapa yanapariwanche. Gracias chay sutin chay kusaykiman. Imapah no ganchista yanapariwanche. Kunan kay yachakorganche hina ichane hermanunchis Edwin. Kay parejos rikuchiwanchej 15 imasmanta yanapawanchej. Uqtaqa nin familianchejmanta pillapis wañupuqtinqa kallpachawanchej, ñawpaqllamanpuni rinanchejpa. Iskayta nin sich noqanchej, uq dia wañupusun chayqa, entonces suyakuy kapuwanchej, entonces mana manchachikunchejchu wañuytaqa. Ichantapis aswan sumaqta Jehovata sirvinapaq yanapawanchej. Eso, gracias hermano. Sumasta suti kasara. Kunan yuyarikunapaq tapuysito kapuanchis kay 1 Corintios 15 capitulota jawarisqanchikmanta 15 tapuykuna yuyarikunapaq. Ñawpaq kaq imaraykutaq risuman Jesús kawsarimusqantapuni. Imaraykutaq risuman Jesús kawsarimusqantapuni. Pitaq kutirichimun. Margot. Imaraykuchus ashka runas kawarerga Jesús man kawsarimunanta watekmanta, por ejemplo, el apóstol Pablo ricorga rergakutamantwa payga uyarerga tanta Pedro, 12 apóstoles, incluso kay hermano Jesús manta pay larga Jesús manta. Entonces chay paykunas manes kayarago más bien su vida han puesto por encima para la nampa Jesús manta. Entonces chayta mana cuetulacho. Eso, chay villachan, si chale, wale Margot suma. ¿Qué manda por ahí Maraykuta Jesús kawsarimusqanpi creenanchikuni tiyan? Marco. Pruebas kapuanche, echari creenanchepa Jesús kawsarimusqantapuni, porque Biblia pe kelqaqusqa manhinaqa, entonces imanetachus Jesucristo kay discípulos ninman rikurerqa, entonces chay yanapawanche Jesucristo kawsarimusqantapuni, y chaypita creenanche tío. Eso, gracias, Martito. ¿Y Edwin? Chantaps creenanchejpuni tiyan Jesús kawsarimusqanta, mana creación manchayqa, entonces suyakuyninchejqa qasipaq kan, wañusqasqa mana kawsarimunqankuchu. Eso, matachis Pablo nera, chayta yuyarikunanchis. Suma, hermano. Tepankaq tapuynin, imaynata 1 Corintios capítulo 15, wañusqas kawsarimunankupi astawan creenapaq yanapawanchik. Imaynata 1 Corintios capítulo 15, wañusqas kawsarimunankupi astawan creenapaq yanapawanchik. Amin. Kusiwa ñawpaqman riyanayapaqpuni yanapawanchik. Gracias, Ami. Suma. Ajina ichare. Hermana García. Imaraykuchus kay capítulopi ashka puntitos parlamusan kay kawsarimuymanta.
chayrayku ukhuncharina tiyan puntumanta punto ajinamanta creyninchayqa may kallpachasqa kanqa. Eso. Qhipan semanata astawan yachakullasunpuni, chari? Hermanunchis Gabriel. Ari especialmente kay sara tiempos pi maita kay tena pawanchis. Marikuchus y akuininchis akunan tiempo pi kay pandemia rachis desanimakunchis, ¿no? Y ya chanchi hina y maraiku. Marikuchus kurasupa y chaita astawan desanimakuita zoaita munawanchis. Pero kay te anapawasunchis astawan ñawpajman dinallapajpuni y ajinamanta sumasta creesun, chaita sumasta anapawasunchis Jehová. Eso, gracias hermano y Gabriel. Suma. Ajina y chare, entonces, kaipi yachakorganchis, guanyustasca, causarimun gankuponen, y pruebas kawarerganchis, chare, kai capítulo 15. Kepan semana ni serganchina, kikiliantat, kawaikus pastawa. Entonces, chaipa y chawatirichikuya sumanta. Suma, hermanos, ni, gracias, parlarimos kai chamanta, ajinata ruanechiponi, hasta un calpechukunachis, parlarimuna. Suma, agradecemos tu cuitan. Kunan Jehová man agradece kuna pasta, que tanta kuninchista tu kuna pajima, pakirisum 147 taki. Chay piniche uiñay kausay kangan. Chay ta takiriskanchista, hermanunchi sedwin, mañakuita ruapuasunch. Pantallas que chay takita kawarisunch. Mañakushunchis hermanos, may munasqa tatayku Jehová, kan acha Dios kaspa, sumaq mijuna espiritualta wakichipuayku, kunanpi rikuyku imaynatachu noqayku yachayniyuq kanayku tiyan, amigusta maskakuspa, chantapis sumaq shuyakuyta quwayku, wañusqas kawsarimunankuta, y chaytataq crenaykupaq hina wawaykita kan kawsarichimurqanki.
chaypi sumakta creyninkuta kallpachayta munayku Jehová, ajinamanta sumaknimanta kanta sirvinaykupa Jehová. Gracias nigo tukuysongo kay yachichiwasaykumanta, bendición nikita kay congregación man quechua sur quechua chayman qori, paykunapis kallpachakunankupaq, paykunapis sumakta kanta yupaychanasunankupa Jehová. Gracias nigo tawan kay tata mañarikuyku kay Jesucristo sutimpi. Amén. Gracias, hermano Edwin. Sumasta parlaribayku kunan sapao parlarisunganku. Jehová llaman, gracias todanasti. Hola, Hermano Edwin, sumasta umachawaiku, kalpachawaiku. Hermanita Domitila, buen día. Hermanita, buen día. Buen día. buen día, hermano Edwin, hermana René, buen día. Hermana Buen día, hermano Edwin y Rocío. Hermanita, buen día, y Mainaya, que se quiche. Sí. Chay lindo, Buen día a todos. Buen día. Buen día, hermano Edwin. Buenos días, hermano.